Mogaka wa mabole wa dingwaga di le 18 James Dynamite Mathato o santse a kgona go betsa mabole a matla. Gerrie Coetzee le before lwa ena bentse le motho a thoma boxing ba profera ba etla go nna go gym ya ka re ke go mo Fontaine a etla tlo trainer le na le sparring ke na le mo fa di sparring. That's why le rolwa ile a bolela hore o ka se ka ba easy ore am fenye ne ka nnete monwe ke molagaletsa hore o ka re moya o ga re ba ga khutso. Mathato o ne a lwa kgatlhanong le mosweu Gerrie Coetzee mo motshamekong wa mabole. Ke le Gerrie Coetzee le hore nna ke be ke le South African heavyweight champion ya batho ba bantsho. Well, Gerrie Coetzee ene le white champion. Well, ke ba o go kopanya title je gore e be title e tee ka mo nageng. Mathato a re o eletsa go kopana le presidente wa naga Cyril Ramaphosa ke katlego nyewe di kansa SABC le boakgomo.